man na chi di tong lo nga in khom kan chan na changin ei da kar khat le chan ve an lu in khom ta a in khote lum do boka tinahian daro na rilawa kay ka maem mani ano di asay do na sila dito subjects, and I will be focusing more on the science subjects, and my partner will be talking about the arts subject. Ang masabira, tuwani, interrelation and interdependence kan tuwani.
Thank you.